جبلي كشتنا بالصدان ولاتي سربازين عراقي وأواربونا بحزاردن داعش جروي شوينواري جيفا زيان غانديا نافچين كو كنترول كربو. پارزگهن کو شوينواري وان هاتنا جناف برن أو پارزگهن نينوا أنبار و كركوكن. ريبابري گشتي شوينوارين عراقي جي دبيجا داعش بشويكي نمرووانا سامانين گرينگين وكو جهن ديروكي كافل كريا. داعش الإجرامي داعش جگل أواربون و کشتنی هاوڵاتیانی عێراقی و هێزە ئەمنیەکان سامانێکی گرنگ و گەورە وەک شوێنەوارەکان لە چەندی ناوچەکانی عێراق خۆپور کردووە بەبێ هەستکردن بە گرنگی و گەورەی ئەو شوێنەوارانە. شوێنەوارên کۆژەئالیê داعشê ve hatine wêrankirin ew şwênwarên Nemrûd û Şûra nînewa, Nebî Yûnis nebî Şêd herwiha mezargehên Şebek, Îzîdî, Kild, Aşûr û Kakeyî ne. Rêxistina UNESCO jî koparastin û palpiştiya şwênewarên cîhanê erkê wê ne dibêje, hewlên temam dide ji bo alîkariya Iraqê derbarê çakkirina şwênewarên hatine kavilkirin û bi taybet cihên dîrokî yên Enbar, Nînewa û Kerkûk. ئەم کۆبنەوە قسەکردانەی ئەمڕۆمان بۆ چۆنێتی هاوکاریکردنی عێراقە لە دوای نەمانی داعش بۆ چاکردنەوە و گەڕاندنەوەی پارچە ئاسەوارەکان. ئێمە ئاگادارین زۆرترین زیان بەر شوێنەوارەکانی عێراق کەوتووە بەتایبەتی لە شارەکانی تکریت و مووست و ئەمبار و کەرکووک. Ji bilî wêrankirin û ji navbirina şwênewaran ji aliyê çekdarên Daişê ve li gor zanyariyên peymangeha Iraqê bo şwênewaran di dema niha de bazirganî bi perçeyên dîrokî yên Iraqê tên kirin û Tirkiya yek ji wan welatana kodiriya wê de ji bo welatê din tên şandin. Ew welataneyî dewroberî Iraq û Sûriya ew welatanin ke li wê we rêga heye ke şwênewarekan awdî bikirêtin û her lew konferanseyî زانکۆی ئەمریکی لە سولەیمانی پرسیارێک لە پسپۆرێکی شوێنەوارناسی تورکی کرا ئاخۆ ئێوە چۆن ڕێگە بەو خەڵکە دەدەن چۆن ڕێگاکە کراوەیە بۆ ئاودیوکردنی خەڵک و ئەعزای بەشەری هەروەش بۆ ئاودیوکردنی پارچەی شوێنەواریش. بەرپرسێن دیرۆکناسی دەبێژن di şerê Daişê de bi sedan milyon dolar ziyan gihiştiye şwênewaran û di dema niha de mijûlê rêkeftinê nebwelatan û dîrok zanan re ji bo vegerandin û parastina wan parçeyên dîrokî yên ku hatine dizîn. Lê rastiya wê yekê jî dernakeve heya ku dawî bi şerê dijî Daişê bê.